Коомдогу мыйзамсыз кадамдарга, тартип бузууларга көз салган 5 каналдын Төрейт программасын көрүп жатасыздар. Саламатсыздарбы? Шаардык милициянын кайгылуу кызматы менен биргеликте Бишкек шаарынын аймагында жүргүзүлгөн түнкү кайгылуу учурундагы окуялар менен тааныштырабыз. Эмне кылайын, гайде 17 жыл иштедим. Өлтүрүп коюлайын мен. Красава, ты молодец. Я знаю. Очень умный человек. Мазда үлгүсүндөгү бул унаанын айдоочусу жол кыймылынын эрежесин бузат. Аны байкаган шаардык милициянын 042 экипажы унааны токтотушканда айдоочу мас кишиде ишек жаратып турду. Гаин командир батальона болгон мен. С женой поругался. Жаным, нормально? Вообще, станешь bizden? Жоқ, просто авария болып кетті ғой деп шыққан Байке, техпаспортыңыз. С женой поругался. Как зовут вас, Байке? Зовут вас как? Тимур Байке. Тимур Байке. Не, жүрбей жатқан машинаңыз. Вообще жүріп атат. Қантип айдап жүресің? С женой поругался. Жаныма отырсаңыз, жүргізіп көрелі. Попробуй. Жоқ, жақын отырсаңыз, попробуй. Давай. Попробуйте сами. Я в ГАИ был, командир батальона. И что? Отлично. Не работает. Ну, капот açау? Вот. Алло. Таптың. Тахауке сіз бе? Тахауке, мен Айбекпін УПСМ-да. Açıp berіңіз кел. Разбой бойынша кимдер алып, қайсы ташкилдин балдары алып кетти? Айдоочу мас кишидей түр көрсөткөндүктөн аны инспекторлор медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн наркология бөлүмүнө алып бармай болушат. Абалдан чыгуунун жолун издеген айдоочу 17 жыл жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында иштегенмин деп эски бир кызматтык күбөлүктү көрсөткөнгө да жетишти. Инженер ГАИ. Хотите, оформите меня. Хотите, убейте. Подполковник, а тут написано майор милиции. Ну, последняя должность подполковничка. Убейте тогда меня. Эмне кылайын, гайде 17 жыл иштедим. Өлтүрүп коюлайын мен. Чё из-за этого? Чё я вам, пацан что ли? Өлтүрүп коюлайын мен. Пускай все приедут, знаю. Чё вы, блядь, я остановился, я от вас не убегал. Потому что билем службаны. 8 год я командир батальона был в Горгаиде. Ну, как вы не можете понять это? Я в Горгаи в жизни не работал. Ну, это, видишь, ваши. Ну... Инспекторлар унааны айыптөлөөчү жайга алып барабыз дешкенде айдоочу машинасын от албай турганын айтып, кантип алып барсаңар ошентип алып баргыла дегенсип турду. Давай. Можете, сделайте. Давай.
Если сможете, сделайте красиво. Я боюсь, 17 лет проработал. Ну что ты мучаешься? Сделай красиво. Ну а что? Хорошо, машинаны до этой жерге тоқтатасың. Хочешь прострелил. Ты же гаишник? Я не гаишник, я с Ну патрульным. хорошо, молодец. Ну вот чуть. Давай еще раз попробуй, братишка. 17 лет милиции проработал, майор милиции ГАИ. Перед законом все равны были, поняли? Конечно. Я тебе о чем говорю. Если у тебя нету совести, давай, я тебе позвоню любому начальнику. Хочешь? Хорошо? Давай, министру позвони. Позвоните мне. Давай, Хашхару позвони. Позвоните. Давай. Хватит здесь. Мне не то, что духа хватит, братуха. Духа у меня хватит на все. А зачем ты так делаешь? Позвоните мне. Ты вот эту машину поймал, думаешь, блядь, майора милиции поймал и думаешь, красавчик, что ли? Давай, делай. Я пешком уйду. Давай, делай. РТЧ, делай. У меня семейные проблемы. Делай. Красава. Делай. Давай, я и деньги. Конечно. До конца убей эту машину. Да, ты молодец. Я знаю. Очень умный человек. Мен ГАИде 19 жыл иштедим. А мен гаиде иштеген эмесмин, кечирип коесуз байкesi. Ну все, забирайте машину. Портал чықпайын. Портал чакыр. Байкем. Шақыру. Алып кеткиле машинаны мен далил кылып көрөм. Мен кеттим. Сиз де эч ким эч А, жакка кетире ну албайсыз. да, наркологияга алып барабыз. Жүрүп кеттик, все. Так у вас есть. А вот это удостоверение, которое я в ГАИ 19 лет проработал, вот удостоверением, завтра я с вами поговорю. Какой у нас? Хорошо, говорите. Көрсөтөймүн? Мына мен пенсионер ГАИмин, если что. Мына. Пенсионер ГАИ, пенсионное удостоверение менин бар, мына майор милиции. Ошону баргы эчтеке айтпайбы, блядь? Не, в таком состоянии жооп кечирип коесуз. Конечно, да, если не в этом не состоянии. Nissan, Mazda кичине көрсөтүп Все, давай. Mazda Давай. 17 жыл милицияда иштедим. Давай, алып кеткиле машинаңды. Ошону берейин силерге. О, машина $500 турат. Алып кеткиле. Эркекче. Я 19 лет в ГОРГАИ проработал. 2 года в управлении ГАИ проработал. Подполковника Дженгет. Алып кеткиле. На, я вам дарю. 8 взвод подчинениемде иштедим. Не, алып кеткиле. Я Тима Айдакеев. Вот, снимаешь. Тима Айдакеев, моя фамилия. Меня все знают в ГОРГАИде. Ну вот, зафиксируйте. Ошо машинаны алып кеткиле. Жок кетип калам. Все, давай. Вперед. Кармадыңар? Все, давай. Без проблем. Последняя должность подполковничка. Убейте тогда меня. Эмне кылайын? ГАИде 17 жыл иштедим. Өлтүрүп коюлайын мени. Чё из-за этого? Чё я вам, пацан что ли? Машина от алган соң тартип сакчылары атайын унаа жүктөгүч чакырганга аргасыз болушту. Жасаган айла амалдарынан майнап чыкпаганын түшүнгөн айдоочу тартип сакчыларынын айткан талаптарына аргасыз макул болуп, наркология бөлүмүнгө барып текшерүүдөн өткөндө спирттик ичимдик ичкени тастыкталды. Айдоочуга мас абалында унаа башкарып жол коопсуздугунун кыймылын бузгандыгы үчүн 17.500 сом өлчөмүндөгү айып пул кагазы толтурулуп, унаасы айыптөлүүчү жайга жеткирилди.
Lexus 727, Прижминская Босния. 18 ата. Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдун кош тилкесин тебелеп бурулуп, жол кыймылынын эрежесин бузат. Кайгуулдап жүргөн экипаж унааны токтотушканда айдоочу шашып бараттым эле, байкабай тебелеп алдым деп жообун айтты. Жол кыймылынын эрежесин бузган айдоочуга 1000 сом мөлчөмүндөгү айып кагазы толтурулуп берилди. Эми биздин WhatsApp номурга келип түшкөн материалдар менен тааныштырабыз. Ош шаарында Үлпөт тоюнда жаштарды коштоп бара жаткан кортеж жол кырсыгына учураган. Анда Гелендваген үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу машинаны жылан жүрүш кылып айдап, рулду башкара албай карама каршы тилкеге чыгып, жүк ташуучу КАМАЗ менен сүзүшкөн. Тоқтен досым. Қолы қайырлы қолы. Досым тоқтен ұшыш керек. Мас сөйле, маңғы тоқтатып қойы. Тоқтен. Қыздан бұры кеме. КАМАЗ кирип кеткен столбага. Ак тилек гелик менен кагышты. Кырсыктын кесепетинен жаракат алгандар Ош облустук ооруканасына жеткирилип, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Кылмыш кырсыктан алыс болуп, бакубатчылыкта өмүр кечириңиздер. 5-каналды мына ушул жана башка программаларын Facebook, YouTube, Instagram баракчаларынан дагы көрө аласыздар. Сак саламатта калыңыздар.